Građani Bosanske krajine, državljani Bosne i Hercegovine, Bosanke i Bosanci, probudimo se i dignimo glave. Moramo već jednom shvatiti da su građani glavna društvena, kulturna i politička snaga naše zemlje. Vratimo naše zgaženo dostojanstvo kroz našu afirmaciju i aktivno sudjelovanje u građanskom pokretu. Budite dio našeg projekta buđenja građanske svijesti i vašom skromnom donacijom pomozite da realizujemo zaključke sa održanog prvog sabora Bosanaca Bihać Banja Luka. Općinski aktiv Vijeća građana svake općine mora i treba da bude formiran kao i izbor delegata za sveopšti bosanski kongres. Odazovite se našem pozivu i sudjelujte u građanskom aktivizmu za bolje sutra svih nas i naše djece. Budimo humani, budimo pravedni, budimo vrijedni i pametni, jer to je ono što je oduvijek krasilo sve čestite građane u Bosni i Hercegovini. Nazovite broj BH Telekoma 090 2910 79 i donirajte 2 konvertibilne marke.